itu usulan. Lausin muallif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, fa idza qila laka mal usul ats-tsalatsa allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha faqul ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم wa ana wahidun min dzalikal a'lam. Baik. In musannif rahimahullah in tagbaqtul si kitab ini Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah in longna fa idza qila lak bangkolong ni asubuhun mal usulus thalatha unu in tu usulan amu in wajib natu ingatun urin wajib urin tu usulan amu in wajib natu ingatun nasamba kasila sin ma'rifatul abdi rabbahu in tu usulan wajib natu ingatun mula-mula in ingatun tah amun kita ni ipun sinallahu ta'ala in Tuhan natu rabbul alamin. Ikarwa ingatun na tu in agama na tu. Ikatu ingatun na tu in nabi na tu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Na intu ini ang uning pangasuwa kubul. Intu ini usulan amun tu usulan wajib na tu ingatun amuna ini pangasuwa kubul. Pag-ingat patuhan na tu Rabbul Alamin, pag-ingat pa agama na tu, yung pag-ingat pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Into ini kalakihan na ito ingatun sa wabmayta amo ini pangasuka to alam kubul narita ini makawahawno-hawno sa jabinay bayan dito ini makawahawno-hawno sa jatampat makawata ini biya na si paglingkod-lingkod na ito ini makawata ini bang kita umalok sin makaingat ka niya bang kita umalok amuin guru makaingat sin parakala ini kainduan kita ang panita ni makatuan tabi ada kuman haka iskul-iskulan di tawa makawain parakala ini ito pangasuwakulo ini atampat pag-uusahan di natin ni makawa atampat paglilingkuran si katantao makawa na ito ini masjid biasa paglikod-likod na ito ini makawa na ito ini madrasa namunin wajib na ito ingatun mga milya sinallahu ta'ala intu usulan sin amuin wajib na to ingatun pag-ingat patuhan pag-ingat pa rasul pag-ingat pag-agama kalakayan na to iningatun na sabab yan in kita niyo bangkitan niya subuhon fa idha qila lana bangkitan niya subuhon man rabbuka isin Tuhan mo marabbuka isin Tuhan mo dami kaya pangasuwa kubul sabab in kataan manusia suway makalaway isin pangasuwa ini magsima mawapat na marabbuka isin Tuhan mo unin jawab ta faqul rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bini'amihi wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwa uni jawab ta bang kita pangasubuhon atau abang kita asubuhon bang isin Tuhan ta ini jawab ta amunin Tuhan Allah amuin Tuhan Allah in nagbiat ka ako iwan nagbiat pakatan alam singkatan kaniamat-niamatan niya siya in Tuhan Rabbul Alamin wairuun Tuhan marugay din kaniya wairuun Tuhan marugay ni Allah subhanahu wa ta'ala
Unin dalil talong sinallahu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Amatin dalil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya kepujian pa Allah Ta'ala amuin Tuhan singkatan alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pupujian pa Allah Subhanahu wa Ta'ala amuin Tuhan singkatan alam. Nah sebab yan yung pangasuwi ni marabbuka amuin ni sahal ka ingat suwi ingatun na to. Madinuka manabiyuka sahal ka ingatun na to. Bukon suway sadya tabiya da kumanha yaun amun nakuwul ang pabaitaan ta in taw nawapat mangkaasuhon sin malaikat yan doon jawab mo intuhan ko Allah in nabi ko Muhammad in agama sila wayroon na igatunin para kala ini bukon hawak to kita suwayaon halom sin kuwul ingatunin para kala ini suwaya amon yari buy-buyan pa kita into para kala ini wajib na to ingatun mga milas sin Allah Ta'ala sabab mayta amo ini in makalapas kato ding hakapinsanaan katoy kuno yan di dunya kay ingatan mi marabbuka inaaka in Allah Ta'ala Tuhan ko law maluhay rasaan say problema amo dito adlaw mahuli ito adlaw kuwul uno wa makajawab pa kaw bangko asuhon sinto makajawab pa kaw makasiguro ko sing kajawaban mo ang kaning kaato tani mga milya sin Allah Ta'ala ing kalakihan ta suway na kita kumahangad bang uno inibeta sin Allah Ta'ala iyan ibeta si Rasul sallallahu alaihi wasallam sa mabang kita dia kumahangad hakatan beta sin Tuhan Rabbul Alamin halom sin Quran iwan beta si Rasul sallallahu alaihi wasallam halom sin kahadis-hadisan niya maulit na kita jumawab si mga pangasuwi ni isin Tuhan mo isin nabi mo bangunin agama mo na dia dunya maluhira lamoy na agama ko Islam in nabi ko Nabi Muhammad in Tuhan ko Allah Ta'ala maluhira law to pangasuwi simple sa perfect magtuloy sa way mo kaingatan dia dunya maluhira sa problema nito adlaw mahuli makasiguro ko ma-perfect murad to na law sin Allah Ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin in suratul amuk ayatin suratul Fatiha alhamdulillahi rabbil alamin amin memorize singkat ni katan wayroon ding mga tao basta muslim da buat malingkan memorize din ayat ini alhamdulillahi rabbil alamin okay na amuin dalil sin amuin dalil sin Allah Ta'ala siyain Tuhan Rabbul Alamin siyari mapatut sumbahon in dalil ini alhamdulillahi rabbil alamin napun niya into ginisan sin tauhid uno naman ginisan sin tauhid tauhidul asma wa sifat tauhidul uluhiyah tauhidul rububiyah nalapun sin to yari napun kani alhamdulillahi rabbil alamin in alhamdu ding mga pag-isbat ta in pagtauhid ta pa Allah Ta'ala kanganganan niya iban sing kasipat-sipatan niya alhamdu artinya ayat ini pag-isbat hanga kanganganan sin Allah iban kasipat-sipatan sin Allah Ta'ala artinya Allah Ta'ala aun siya kanganganan iban aun siya kasipat-sipatan lillah alhamdu lillah ini mana sin lillah artinya pa Allah subhanahu ikatan si pupujian pa Allah Ta'ala lillah in lillah itu dalil sin pag-isbat atau tauhidul uluhiyah hati ring kataan kita niyo bab kita mag-ibadat kansyuta ito na ibadat pa Allah Ta'ala di kita menjadi tumunay sin ibadat ta marugay ni Allah Ta'ala bisan hang sulag uno-uno di taman jari tukbal maruay ni Allah Ta'ala aun kiyabayta tao
Pagpasumbay unsa diya siya uno? Pikot. Kitab at-Tauhid. Dua tao, inabok tao, aon himapa kanila, maglalangpas, pairit. Kung hindi akan nila, laong na pagsumbay ka mo. Sumbay ka mo lang na tao, pagsumbay ka mo lang na barhala. Inabok rin kanila, long na wayroon, long na, diak mo way, long na magsumbay. Diak ko long na way, magsumbay. Ingkatan long na ibadat ko pa Allah subhanahu wa ta'ala sadya. Wayroon siya nagsumbay, sambil, piyatay siya, nakasud siya pasulka. Inabok tao isa, biyaso mo, long na pagsumbay ka mo. Nalong na wayroon long na si kaumbing, diara ako, diak ko long yung kapagsumbay. Nung laki ka na sintawad, to sumbay ko lang niya, misan pikot. Nakasumbay siya, pikot yung sumbay niya. Nakasud siya panarka. Pang mukita ko yung sumbay niya, pikot, ba't laki? Wait to laki, sahi? At ina, imaksud ito piyatay niya, karnasin uno, karnasin barhala. Na miyatay, awak to siya miyatay, nakasud siya panarka. Sa umayta, lakay nang nasasakuto pa Allah Ta'ala. Kita mo na? Hati niya, misang pa sibi-sibi para kala yan, ay kolong mo sibi-sibi dasari. Sabang yan, ang pagsakuto, misan yan para kala sibi-sibi, ikasud na palong narka. Na. In Rabb, damikyan pag-isbat, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb pag-isbat, tauhidul rububiyah. Hati niya, inallahu ta'ala, siya in tagmilik. Siya Rabbul Alamin. Siya in magririjiki. Isbat ini. At ini yang kita niyo, suway kita magkakakan, inallahu ta'ala, siya in magririjiki, ar-raziq. Allahu ta'ala, siya in nagmalik, nagpapanjari, nagkukontrol sin dunya ini. Tagmilik. Wal mudabbir. Suway biyad ito yung pangakanta. Nabang ini in ayat po ini alhamdulillahi Rabbil Alamin naraniya into kalagian sinabuk muslim, into kaharun subay sinabuk muslim, tauhidul asma wa sifat, tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah. Nah, lawsin walif wa kullu ma siwa lillah wa kullu ma siwa Allahi alamun wa ana wahid min dzalikal alam. Lawsin Allah ay lawsin muallif Syekh Muhammad Abdul Wahhab in katan marugaing dengan Allah Ta'ala pagtakon si alam ya panjari wa ana wahidun min dhalikal alam. Inaku hambuk dengan alam itu. Katang kita ni alam, katang kita ni pia panjari sin Allah Ta'ala. Taib hambuk na Allah Ta'ala siarin bukun lamod dengan mga alam. Nasambil yasu fa idza qila laka bima arafta rabbaka faqul bi ayatihi wa makhluqatihi wa min ayati al-layli wan nahar wasyamsu wal qamar wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wal araduna as-sab' wa ma fihinna wa ma bainahuma. Taib lawsin muallif law Syekh Muhammad Abdul Wahhab bangkolong ni asuhun bima arafta rabbaka, biar diining kaingat mo sin Tuhan mo. Biar diining kaingat mo sin Tuhan mo. Uli jawab da, faqul bi ayatihi. Kaingatan ko in Tuhan ko Rabbul Alamin, sawab sin ka ayat-ayatan niya. Iwan sin ka papanjari niya hakatanin. Dengan mga ayat sin Allah Ta'ala, al-layl wan nahar. Indumi man sinadlaw. Inyan ayat dengan mga ayat sin Allah Ta'ala. Isim makakaus magparog. Isim magkakaos magpaadlaw. Aon do kayong tao magpaos? Aon ba? Diyong ni suy-suy. Habok tao. Kaya kausan niya, parumo ni adlaw, paadlaw ni dong. Ay, isu nakakaos na. Isu rin makakaos yung parakala ini. Allah Ta'ala. Isa-isa niyara. At isa-isa na sin Allah Ta'ala, in makakaos sin parakala ini. In magparum sin adlaw, in magpaadlaw sin dong. Ayat yan dengan mga ayat sin Allah Ta'ala. Dengan mga ayat sin Allah Ta'ala, amoy pangilahan siya ito Rabbul Alamin, aon kabuhin na to. Isi makakaus,
magpapatay at tao. Iba magbuhay at tao. Siara. Allah subhanahu wa ta'ala, ayat yan. Dengan mga pangilahan sintuhan Rabbul Alamin, siya Tuhan, siya nagpapanjari sin dunya ini, singkatahan kikita na to, iwan sinulong kikita na to. In langit kita niyo ba? Ha? Kita niyo. Aun to ko sin langit, hangkan di siya magkahulog, di siya mapakpak dengan taas. Aun to ko niya, aun hag niya, biasin paginangon si mga engineer ni takahagin mga kamasjid-masjidan, kabaywayan supaya di malikat. Aun why? Ayat min ayatillah, subhanallah. Bamu kita on pandukahan ng dunya ini, maka ajaib. Maka iyan ko inallahu ta'ala siya rin nagpapanjari. Siya rin Tuhan Rabbul Alamin. Nah, unin dalil ta, lawsin Allah ta'ala, min ayatihi al-laylu wan-nahar, wasyamsu wal-qamar, la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar, wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Lawsin Allah ta'ala, wa min ayatihi al-laylu wan-nahar. Dengan mga ayat sin Allah ta'ala, pangilahan in Allah ta'ala, aun siya in nagpapanjari sin dunya ini, siya in tag-amulay sin dunya ini, amuna in asyams wal qamar, in suway man sin bulan, aun. Sabab baita, ayat sin Allah ta'ala, in suway man sin bulan, yan dengan mga pangilahan in Allah ta'ala, aun. Nah, la tasjudu lisyams, sebab yang langsung Allah, ayaw kamu sumujud pasura. Wala tasjudu lil qamar, iban ayaw kamu sumujud pabulan. Wasjudu lillah, sujud kamu pa Allah Ta'ala alladhi khalaqahunna, amoy nagpapanjarikan nila yan. In kuntum iyaw ta'budun, bang kaunan niyo matan nagtatag-ipon pa Allah Ta'ala. At ini kalagyan na turing di mga milya sin Allah Ta'ala, in ingatun na to, in Allah Ta'ala siya ay nagpapanjari. Pakusuon natin pag-iman na to, sabab kingatan at kingatan niyo. In parakala ini, bunaling kayo man nagkakahagad, sin Allah Ta'ala siya ay nagpapanjari. Siya yung problema, aon din ang makakahinang nila, wayroon, may makada, pangahagad nila. Katikulo yan. Magkakad sila ng Allah Ta'ala nagpapanjari sa problema, yaon sab sila himihinang sinsulang apangakad nila. Maguno sila, aon din ang mga kataw-tay mangurad kailo, hidayatan sila sin Allah Ta'ala. Si masang bahayang nagpupuasa sa problema. Bangon na problema, harap pa kayo na dumakan, mato na pagkabudburan. Pakay na siya, kawudburan. Mato na, mga ngayo pa kailo piyapanjari sin Allah Ta'ala. Nalong sila la tasjudu lilladhi khalaqahunna, long sila Allah, ayaw ka mo sumujud pa mga piyapanjari sin Allah Ta'ala. In bud piyapanjari sin Allah Ta'ala, in manusia amin nawapat yaon piyag inang tampat si mga manusia pagkahina to, mga kiulungan sila sin Allah Ta'ala, hidayatan sila sin Rabbul Alamin, amoy piyagpangayo ngayon, inyang piyapanjari sin Allah Ta'ala. Ang kaning mga katautay mga oran lang, murah-murahan, hidayatan sila sin Allah Ta'ala, suway sila patungtuman kailo. Impiyagpangayuan nila yaon, hambuk yun dengan mga piyapanjari sin Allah Ta'ala. Nalong sin Allah, la tasjudu lilladhi khalaqahunna, ayaw kau sumujud pa mga piyapanjari sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Demikian sin Allah Ta'ala, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi 6 ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh yughshi al-layl wan nahar yatlubu hathisahu wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahu al khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda
Taib, longsin Allah Ta'ala, matantuon intuhan yung Rabbul Alamin, amuin nagpapanjari kaniyo, sin 7 lapis langit, iwan 7 lapis lupa, fi 6 ayyam, halawm sin piladlaw, halawm sin unumadlaw, summa stawa al arsh, mahuli ang pasya, miyad tunanim bawaw, patasil arsh niya. Aqidah sin ahli sunnah wal jamaah in suway siya kumahakad inallahu ta'ala yad tuwatasin aras niya nanim bawaw. Taib, na sabab yan suway tad tukakaroon inallahu ta'ala siya in nagpapanjari. Okay na? Kakaroon tayo inallahu ta'ala siya in nagpapanjari si 7 lapis langit, 7 lapis lupa. Tuhan Rabbul Alamin ingkatan nagpaaul si para kalain. Amun katan si kikita na to. Ingkatan sinwairong kikita na to. Ingkatan sin kaya kaingatan na to. Iwan sinwairong na to kaya kaingatan, inya to Allah Ta'ala nagpapanjari. Angkan, biasa matanta, bang kita mawaya huminang sin pagsirik, magsakuto pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bang kita mawaya, amun hindi na to kita amun kahawiran, magsirik pa Allah Ta'ala, lumawag kita lupa, amin wayrum piya panjari sin Allah Ta'ala. Lumawag kita lupa, amin wayrum piya panjari sin Allah Ta'ala. Sabab may ita, sahingga kau yari halupa niya, amin piya panjari niya, di kau masih magsakuto. Patuan mo Rabbul Alamin. Ang pawayrum kalakan talupa, bukon piya panjari sin Allah Ta'ala. Wayrum kalakan talupa. Ako kita makalag lupa, way piya panjari sin Allah Ta'ala. At kalau kaingatan niyo, ang kaingatan niyo sabab lupa wayron piya panjari sin Allah Ta'ala. Wayron kalakan ta lupa, wayron piya panjari sin Allah Ta'ala. Na sabab wayron na sabab wayron kalakan ta lupa, wayron piya panjari sin Allah Ta'ala. Na suway kita di magsirik pa to Rabbul Alamin. Suway kita makadakataan kamaan niya. Walillahil masalul a'la, mga milya sin Allah Ta'ala. Yan kabukbay. Habukbay, piyaron doon sa Jakaw. Piya stay kawabayan. Okay na? Piya butang-butang sa Jakaw rin doon. Lang na tug kabayan. Sa habukin syurut. Kunin syurut niya, agad ko sa Jakawaan ko. Bangunin niya nung kukay mo, agad ko. Okay na? Uno, makakaos ko sumulang. Makaos ko sumulang bangko nang doon sa Jakaw. Di ko makaos, makaluman. Bangko simulang harakan niya makaluman. Nang doon sa Jakaw. Sulangon mo ing kamaan niya. Di makaluman. Nabindinin Allah Ta'ala walillahil mathalul a'la. Siya in nagpapanjari sundon niya ini. Siya in nagpapakaon ka to, siya in nagpapainom ka to, siya in nagginang ka to ini. Makaos kita humilang sin bukon kamaan niya. Katoy ko na. Makaluman. Na long sin war rabb wal ma'bud. In Rabb amuna in pagtuhanan. Wad dalil qawluhu ta'ala, in dalil sin in ma'bud amuna in pagtuhanan. Long sin Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الرب أمنا إن معنى سي رب رب العالمين أمنا إن معنى سي رب هاتينيا pagtutuhanan. Nalawag sin Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas, ya kaum mga manusia. In ayat ini ya suratul Baqarah, amun ya ayyuhan nas, amun siya butahain doon. Ayat, apanagnaan ayat, amuin nang daki pagtauhid pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Panagnaan ayat ini nang daaki pa pagtauhid pa Allah Ta'ala. Demikian ayat fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun.
panagnaan ayat long si mga ulama amuin nang langi pa pagsirik pa Allah Ta'ala. Kita hatinin ayat panagnaan ayat panawag-tawag pagtauhid pa Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ubudu rabbakum amati maksud. Amun kayo na po sa nisab khiyata man sila Allah Ta'ala ayat ini long sila fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Artinya in ayat in kayo na po sa niya panawag-tawag sin panglangi dengan hinang syirik. Nah, ano yung makana sin ayat? Law sin Allah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Ya kaum mga manusia, pagtag-ipon kamu patuhan ni Rabbul Alamin. Isintuhan na to Allah. May kita ni magtag-ipon patuhan Rabbul Alamin. Unin sabab, alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. May kita magtag-ipon pa Allah Ta'ala. May unin sabab, siya in nagpapanjari kato. Siya in magre-reject kato. Siya in nagpakakaon kato. Hangkan kita suwi mag-ibadat kaniya. Walladhina min qablikum bukon sadyahat kita ni piapanjari sin Allah Ta'ala. Aun parukoy di nga mga piapanjari dal nakoring kato. Nabi Adam, kauman niya, Nabi Lut, Nabi Musa, mga umat niya to. Siya in nagpapanjari singkatan. Si mga kikita na to, mga damit yan, pagkaruhan na to, kakis-kisan, kanabihan na kaunan, siya ay nagpapanjari. Nga. Alladhi ja'alakumul arda firasha, was-samaa binaa, wa anzala minas samaa'i ma'an, fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Demikian, hangkan kita mag-ibadat pa Allah Ta'ala, sabab, siya in nagpapanjari kato, sin lupa ini. Piapanjari ni para kato, unay maksud pag supaya kita ni mangawiyanan hindi. Piapanjari ni lupa, firas, maksud amin, manjari pagpanaw-panawan, manjari pagtanuman, bangsa upama, lupa inihinang siya, buod-buod man to yan. Makapagpasyal ko pa mga pasulang kayad to Osmenya, di. Kati ko no yan. Bangsa upama lupa ini hinang sin Allah Ta'ala amuin ini bestil amuin ipun sin sudlay yaun. Kita misalnya pun sudlay mataas. Lalu so pamiyad tistay kapag tanuman ta di then subhanallah mamukitaon intuhan Rabbul Alamin lando inulong kato pagpatup katan imbya lupa in katan ini ilupa hinang siya patag mayta hasupaya kapag tanuman, hasupaya kapag panaw-panawan marayaw, hasupaya kita bukon malaul, hasupaya dumakan yung mga motor ini, hasupaya dumakan maraw yung mga sakatan ini. Hinang biya ilupa bang katoy kuno bang ilupa sulang saling maulit matawad maaksidin nanamuin nakatoy kuno yan. Demikian lang sin Allah wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Demikian din ang mga sabab hangkan kita magtagibon pa Allah Ta'ala. Sabab intuhan Rabbul Alamin siya ay nagpanog katulog amin tuwig. Intuwig bang mo kita subhanallah. Kamu meronda kuanda amun normal da. When mo kay ngatalin tuwig ini, amo ning sabab may ta kita ni buhi bihaon. Amo ning sabab may ta ingkatan ya panjarian naon dengan sabab tuwig. Nalaw sin Allah wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Inna Allah Ta'ala piaunan kita tubig, piaturunan kita mari tubig. Taib. Mauli ang pagimuwa ima katumbu-tumbuhan. Amoy kikita na to. Insayul, imprutas, kaginisan yan. Nakaw kita nun sa tubig. Nabuhi kita sa sin tubig. Imbinatang may tanawi sa sin tubig. Nakakaw kita manok sa sin tubig. Kalagwa sin tubig.
Nangkan kita mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, sabab siya nagdil ka to singkatan ini. Okay na? Kataan sige kita na to siya. Hangkan mapatut na to siya pag-ibadatan. Hangkan sabatan takain na bang sadya o kaingatan talugal, wailuun siya piyapanjay sinallahu ta'ala, narito kita magsirik. Dito kita maginang kakinisan, amoy kabaan ta. Apa wairong kalakan tabiat to? Bangaon tubig, wairong piyapanjay sinallahu ta'ala, ang pagkita mag-uminom. Ang painang, manjay tayo ng alak, inumunta. Apa wairon? Ikataan si mga kikita tayo ni Allah Ta'ala sadya. Na makaluman, usaluntain in rijiki niya paginang tamangi. Makaluman, usaluntain tuwig, usaluntain piyapan in kataan si kikita tayo ni pagmaksiyat ka niya. Bukod ka makaluman, walillahil mathalul a'la ya ikhwan. Amuin, tao, manusia piyahusan ko sinpanyap niya inhinang mo piyang luwak mo kaniya piyang akal mo kabilong nga yan idlong na ito aning kuwan ni inuluwa ingkahoy paginang ubay hinang mo piyang luwak mo kaniya kau mo sinatkan mangi sa nakatoy ko no yan walillahil masala ala Allah Ta'ala siya nagpapanya, biyusang kita singkatan ini, mangi sa tutala, may pagmaksiyat ta. Na. Law Ibn Kathir rahimahullah, al-khaliq li hadhihi al-ashya wal mustahiq lil ibadah. Nagpapanjari singkatan kita tadi ini, siya mustahiq, siya mapatut pag-ibadatan. Sahih. Kataan kita niyo mga milas Allah Ta'ala, makataw tayo menguran. Allah Ta'ala siya nagpapanjari singkatan uno ini kataan si kita na to ingkatan sinuwiro na to kita ingkatan sing kaingatan na to ingkatan sinuwiro na to kaingatan siya nagpapanjari dadamig yan siya ray sa pagkakaingatan na to siya nagkatan nagpapanjari do siya mapatut na to pagtag-ipunan siya mapatut na to sumbahon siya mapatut na to laguon siya mapatut na to pangayuan Allah subhanahu wa ta'ala Allah Ta'ala siya nagpapanjari ka to damik yan siya rin sa mapatut sumbahon na to di kita di manjari sumumba marukaing ni Allah subhanahu wa ta'ala taib kalau hindi na sadya insyaAllah ta'ala pagbalikan man wa naktafi hadha qadar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.